amolotan kincak cungan-cungan para rabu bani untuk tatangke untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean amolotan mampu ngunceng 50 cek maksa ngunceng 100 takok sertifikat nang kin nginep ke BMT tiga sabiasa mungkin nang di atang tautang tak usah sampean mampu ngunceng 20 tak apa-apa molotan 20 orang enggak tak apa-apa bugula mun 20 tak mampu ge mun kalema ni ka macam biasa lo apa kalema pada molotan la ngunceng macedi penakan epar pisan kan nyaman berkata keluar sekali ruang tentak penapa tak mampu sampean amolotan tak mampu kun tak mampu mi amolotan cek sekakan kitang tautang mun tak mampu tak usah amolotan kak mun tak mampu tak usah apa autang tak usah mungkin ki autang aja amolotan sampean pala mampu 20 tak usah para aja tikel ya geng mun sampean mampu para aja cek begini tekok pesen nabi rap-rap saya mampu para aja ya para aja saya tak mampu tikel tak usah para aja mungkin kitang tautang takok kasor beje naik dokar acara naraja oleh nabang mekar jadi ke As'ad Samsul Arifin para rabu toman katamoyan kedua tamu ya abereng kapan ngaturagi undangan ternyata bektona pada abereng dia keng sisitung ni ketepak kadeng melarat sisitung tepak kasih soki ke As'ad Samsul Arifin entar kasih melarat sesoki tak yentar ya muncul tepak kagula kan sesoki bentar kula para rabu napa boleh keng urusan ni beri pak kali pengajian tak isong gemi pak kali kan pak kali tan gula manglo punten adente punten minta punten mulai gula kenal dinare gula sampai 2 hari pekun pekeran gula kan pada rabu ke As'ad Samsul Arifin entar kasih melarat sesoki tak yentari cek bakto nak bereng kan kutu pele situ periksaan bi kiai mak entar kasih melarat sambian kiai saya melarat nih kasih bedakin acara setahun selong molong cek pun ke As'ad nih kemun sampai acara tak yentari bi gula tak kira bisa aku acara boleh nih kan sesoki nih kan mungkin acara gagal leku amulutan boleh nih kan jadi nih kaki As'ad Samsul Arifin saya tak ding to Nabi Muhammad idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah Nabi Muhammad mun yonceng ring melarat tuli mangkat para rabu abu mun kula ben sambian mun tepak kasih melarat anak ang saya pantar mun tepak kasih soki ya Allah cek oncengan kol situng kol 12 bini nilai cekai kon ka tuan apa le ini sama taan apal juga rajin amban jo semataan ikon cisap anapal jo tak percaya aki mungkin biasanya sing mataan ikon saban lego tak apal jo laki ada tengi bebag bon bakul apu arepu benih keng ede keng mitung berenana kelekung tar ke pasar titi pasar saya kerasan le kon kak tuan raja tahun saben iko arah apa bu haram setia ada nyak letek kae kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Al-ayah sadaqallahul azim. Kurubatan qawla jukan kurubatan ajunan semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Alimuddin de selerana beten qawla sangat tamulja aki ajunan semulja Kiai Muhammad Sahri jukan beten qawla ta'zimi ajunan Kiai Haji Syukran Affani ajunan Kiai Mahsus Syakir terjukan tak galib ajunan Kiai Robert ben seteja para kiai seteja para guru sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaulah namun
meskipun betul kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utama epon kepala desa Peltong beserta seluruh aparatur desa epon, baik di tingkat caleg atau apel sehadir tanpa terkecuali. Sahibud dakwah wa sahibul manzil Kika Dinto Mas Muhammad Lutfianto sekeluarga, sekesempatan mangken abada akikoh walimatul akikoh Muhammad barra alaika fahtanur rosi. Semoga kelaban acara temangan Kak Dinto para Rabu ada tiakina Muhammad barra alaik ibadat tina foto sesoleh setako da ajunan Allah. Hebat tina foto si bisa macelep karing sepona dari dunia kantos akhirat. Hebat tina foto nak foto si bisa abek ta uring sepona budian iki bedak ke swarga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula benajunan sareng Allah takdir apolong dalam keadaan sehat juga dalam keadaan ala kotoat. Semoga kaula benajunan tak cuma apolong patemun tapi sampai ke akhirat pakun apolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semuljah Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam Kak Dinto kaula ben ajunan anyuon muga manter iki baabi Nabi Muhammad kalaban syafaat sehingga kalaban syafaat Kak Dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapana saapoi neraka muga manter sakak Dinto bedenah. Amin Allahumma. Para Rabu sesangat badan kaula amul jaaki akikoh Kak Dinto dalam sebagian hokoma padah kalaban udhiyah padah kalaban kurban para Rabu, sehingga antara kurban ben akikoh nika bisa gandeng bisa gabung teti situng teti umpama tepak ke bulan Dzulhijjah andi sampai situng pah beda niat petong niat nika cukup niat sakalian situngan niat akikoh situngan niat kurban situng akikoh kurban cukup petong orang sampai situng beli sakalian Kak Dinto oleh apa sebab karena udhiyah ben akikoh Kak Dinto sebagian hukum manika pada cuman biasanya manabi udhiyah manabi Quran Kak Dinto bagi kalaban nayyaan paring akimatta manabi akikoh paring akimasang sama sebagian hukum. Bahkan dalam permasalahan kurban ben akikoh ini kejapun ulama ketika mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas nika sepenting iro kotuddam sepenting makili dara artinya lo kotu umbi nika menurut pendapatnya Ibnu Abbas sepenting beda makili dara nyambeli ajam ya toreh tak penapa nyambeli etek tak penapa bebek ya terus penting makili dara mun telur ada darane gini geluk. Jadi guna benajunan umpama tak mampu akikoh Kak Dinto kalaban embi tak napa ngakui kalaban ajam tak penapa king mun mampu mana bilake nika nyambeli embi dua nika sesampurna umpama nyambeli embi situng tak penapa kor oncengna tak pati banyak mau oncengna banyak nyambeli itu kan tak cukup tak penapa dua nika secara sampurna namun bini embi situng para Rabu paham ben akikoh Kak Dinto bisa teti otang artinya teti otang sunat ekodo sunat tapi pasera orang seta akikoen ki bekto keni sementara ring sepo bekto nifas mampu ca akikoh dan gula benajunan makin la umur 40 gula benajunan makin la umur 50 ing lambak gula ben sampean bi ring sepo lo akikoen sementara embu bekto nifas kaula ajunan orang rembi kan beda nifas sakasanggi beda sepak 40 hari beda 50 30 hari sebitekare. Lalu ketika bekto nifas Kak Dinto pada Rabu ca akikoh mampu embu andi tunya lambak ben bapak king tak akikoh. Dan ini kecepon ulama sunat ekodo itibi samangken. Jadi mun ajunan tak akikoen lambak sementara ring sepo bekto nifas mampu ca akikoh
pas tak ikalako akiko maka sunat iko do itibi samangkin keng mun lambek ring sepola karta mampu para rabu lakar lamalaharat bekto nifas punten gugur kesunahan kak dintoh tak usah ya akikoen mun makin orang ala capok seta lambek ring sepo nika mampu tak ya akikoen sampai tua capok mati nang tak ya akikoen tikel oleh bayi tak usah akiko mun la seta jadi embiing benikan niat untuk akikoh tapi kebiasaan seseta bayi makle jadi haul sagak dintoh inggi apa mak penting akikoh kak dintoh para rabu pada situng hadis dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi ada bu sagak dintoh kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi kullu gulamin saben-saben anak seelahiraki murtahanun panika kediaki pakedi teti bareng kedian bi aqiqatihi kalaban aqiqona sehingga selama kita akikoen maka anak nika kita tebus sareng orang sepo. Nah, apa maksud hadis nika? Wa fassarahu Ahmad wa ghairuh bi anna man lam yu'aqqa lam yashfa' liwalidayhi yaumal qiyamah. Mun bedereng tua mampu ngakikoen anak ang pas bireng tua lo akikoen anak nika pada rabu lam yashfa' liwalidayhi yaumal qiyamah. Anak nika make masuk aswar kemudian kelenun pahring tua celaka masuk neraka. Anak ni tak bisa narik ring tua dek ke swarga pada rabu. Jadi peke hubungan. Mangkana mun mampu akikoh semampu. Mun selok mampu tinggal tak panapa kak. Cek dengan tak mampu ni cuma kelakuan sunat king mun mampu tore kalakoh. Pada ben moloten ni tak wajib. King gula ben ajunan mun bisa cek sampai tak amolot. Mangkana gula ki buru ketika masuk ningali bacaan acara tasyakuran dan akikoh Muhammad Barro alaika Fathanur Rosi. Kula tanya ki buru ke bagian keluarga. Nih cuma acara akikoh. Engki pula ada paham molotan boleh mari ku bi kula. Betul pengki wad boleh enggak? Mbian kira-kira enggak akan tu boleh. Engki mun kula jangan seneng jangan oleh yoncam. Aba kanang ki. Daripada aku le ku molotan ki amolotan boleh. Lah paham mungkin beda bersenji bapak akan tu paham molot nama le bah lestari. Kun mbian bah ada bu nja ustaz joreng ibadah boleh pahilang lang bani alang-lang ibadah dukale mun pesen banyak makile makale moloten sambian keng mun pada banyak kebutuhan pada rabu tikel acara sekalian sambian lapah nyata ki amolot mun kula tak masanika masyarakat singot ki amolotan ibu dan sapar ni katako pada rabu mun kula sesenika pula bade selok terima ya jangko tak ngirim mun lo nerima sambian punten kan senika kaya masyarakat ni kan orang kapan molotan Pak kutu bulan molot kan? Molot. Kapan sapar? Benih molotan. Parlot. Sapar ki ngamolot. Kapan bulan rasol? Sorlot. Rasol ki ngamolot. Mangkana gula mulai diboring. Kaun jangan ten gula ki dumala benak sa daerah Karangsokon. Acara haul. Bi gula pa minta bersenji. Buda bersenji ki. Tore pa hamolot ten le pa hamolot. Malam ten gula acara pengajian para rabu. Daerah Bengkalan. Dan kula lah pahlang daerah Sumenep ki beri malam sa Bangkalan pahe Sumenep bitan kula tore paham molot ten saos ten kula benikeng mak lempian lebih kenceran mun acara dukali punten keng mak le kula ben sampean ni kesimpel teti sekalian acara lah pah langsung repot sekalian pah lestari sekalian le tak nangkin abiaya dukale le tak nangkin repot dukale le tak nangkin marabu tatang kedukale jelas engki ben selain mak lepah bisa ninda akhir kesampean mun di acara ibu dan sapar paham muloten acara apa saos acara hitan acara mulang areh acara pelet beteng napa nyaman mun ngandungi selamat tiro pelet beteng kan tuh pada benih Bangkalan pelet beteng muncang ring Jakarta selamatan 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan nih Jakarta mun sorbeja tingkepan polan tabung melenting oleh nekep-kepan yo Bangkalan pelet beteng polan oleh na alet let bektona beteng juga Sumenep pelet kandung ongki berarti oleh na alet let bektona tedung juga kala dari mas ro gebay boleh ki buru takok gula kanik takok walan rajaan ben gula takok gula pes ke pesaki takok penting abun bini ke gula tahu satu kali kele chef mati gula Allahumma sholli ala Muhammad
Sampai andi acara pelet kandungi bulan Sapar, andi acara haul, andi acara khitan, andi acara napa saus. Bulan Sapar, pahamolotan para Rabu. Pahamolotan le pahalestari. Jelas-jelas iki. Mun pah beri sadabu, ajo beni molotan jua, ajo parlot Sapar ke ngomolot. Sing uliaki nikah Asy-Syaikh Abdul Hamid. Nya mana kitab pahkan Zunnajah was surur. Nang kitab ni kejebuaki bal fi kulli yaumin minal am. Amolotan ni ka ulle bulan napa saus. Amolot tani kalau kutu bulan molot makana ajunan andi saya buari bulan rasol molot tanta usah amolotan bulan rasol pas sekalian ben acara haul mak lepah ring kestetih sekalian acara ni langsung oleh dua para Rabu kati makin paham molot malitan akin repot dukale punten pada Sapar ni kepada lah ni kasih ada bu Asy-Syaikh Abdul Hamid yang kitabkan sudah jawab surul tak kutu bulan molot malah mun pah beda ada bu lopot dia molotan dia kutu tepak mun bade sadabu molotan kudu tepak pada Rabu sama turan ni kadang molotan haram bagi situ ngambil bade tepak sama turan lopot kapi dengan molotan lopot kapi mun tak berjaja tu lah bah bitong mun kocak bade tepak molotan ni ka miladu rasulillah sabihata yaumil isnaini lil isnai asharal madi في الربيع الأول وذاك في عام الفيل mengakui bahasa peltong Gusti Kanjeng Nabi lahir bulan Mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun pertama ayo lebih tepat berarti kutu amolotan bulan molot berarti kutu tanggal 12 are nah kutu are Senin maka tanggal 12 mun tepak ka satu lopot herah tak lama larat mun deui berarti cuma amolotan petong tahun sekalian karena hari Senin tanggal 12 bulan molot yang cuma terjadi petong tahun sekalian lah tapangki ben hari Senin tanggal 12 Nabi Muhammad ni kalahir ku bailas subuh para adana sopu kira-kira pukul 3 malam para Rabu ayo lah jangan ngonceng kol 2 pola apsa-ap si kauncengan mun huli liasin cak onceng mun kol 2 cak maki kuliki tempo nanya ap ki ya Roma cak gila Allahumma sholli ala Muhammad tak ada cerita ada tepak ni ka pada nah saya buari ring maduro pas saya buari ku pas kudu tepak oleh saya buari punten tak kudu tepak oh ya nyamun lebih bunyi saya buari kiai saya busa are gua gini kagul saya busa are gua pak kecompok dengan ngonceng pak macam banyak ipa burung acara saya bu are nah tepak are mungkin ka hari Senin kule sih bisa Jumat beri pak ngocak pengundang nggih mun pian tak bisa Senin kiai tiga le burung ngonceng kiai lain boy mak senika aja dengan nikah tak depak kiai apa pun kita depak are nah lopot kiai jawab bikula ya pala tak ada pak lopot cangkula saya buare mun tak ada pak Allahumma sholli ala Muhammad oke lopot tak ada bikula ke belengken kak mun pianan di anak yokom bejane kirim Senin cangkula Jumat pahlai kirim ke ada bian-bian dek rem kira-kira tak ada pak jajan bunga kiai pada kirim mati kak janggula bejane kirim Senin Jumat lah ya oleh ke ada ni kajian bunga beni bah tak ada pak oh sini ke kiai kika tetik kiai korong kiai andi pengajian gue detung ani kata bisa pemulai kada kak Mas Robert hah manajemen marketing ya kok. Lekin kulenya ku promosi ring. Kule tak ruwet make kamma kule ngebelet. Kule ni masalah jangan lah tak ruwet. Saya seneng kasukan ngonceng ya atau ring ngonceng. Pala tak seneng ya. Ya masa tak yonceng kule kan. Ku tak ni serjek kule jetem kan. Carok noro. Kelengkeng apa tadi sekali ni. Tadi molotan ni kabar Rabu bulan na pasaos. Ya tore sepenting gula benajunan amoloten masalah bulan tepak ke bulan Sapar tak apa-apa tepak ke bulan Rasol tak apa-apa sini gila kan ki munasab kak ki munasab mun pas bulan pasai king sara gelu sini gila ya oleh bagi bulan pasa amolotan oleh
Tapi kan tak munasab maksudnya kesal tege jauh geluh. Keng mun bulan Sapar, bulan Rasul mandi lahir ya tore. Malatan gule compo ni kaamultan bulan Sapar. Kula amultan bulan Sapar compo. Apa bulan Sapar? Karena mun disebut bulan molot jajan tak ada erbi orang. Kita lontalan deh kan. Hai ni gelun. Anak pila banyak ada jajan mun bulan Sapar ni ka abu. Cok kita pati mangkiru apa kembedak sekali. Kula amulatan bulan Sapar. Jadi kula benih karo keng medepak benih karo nyoro. Ten kula tibi amulatan bulan Sapar para rabu. Mun beda saat debu tak depak. Ke tepai be ke bi kula. Cak bahwa amulatan ni ka tak kutu bulan molot. Tapi daripada makin Sapar ni ka. Ni kami pertengahan Sapar. Pah deki ke acara boleh ngunceng boleh. Kan benih karo tuan rumah saya report. Maka sampean nakin report entar kak kanto boleh. Kan sekadin to. Jadi sekalian acara lepah lestari. Sekaligus ajunan mun di acara bulan Sapar. Tori paham molot mak lepah lestari sekalian. Paham iki? Sebenting molot keng mak le andi hujjah budian seakat tengah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng dak langkong jek cungejungan. Mangkene bengkalan iki mulai cungejungan molotan. Wah cung jek rajeen, cung mewahan. Bengkalan. Mun di Mekasan kula tak ngocah bulan saraan. Terus kelangkong. Tori baca kelu mak le mare, tak langkong kiai. Kula waham mulut nama le lestari, tak langkong. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم اللهم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم الله ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم الله شوق المحب إلى محمد أفنه ثم به تهيم الله في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم الله ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم الله أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم الله أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم الله اشفى إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم الله أرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم الله من جوى ملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم الله والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم الله أعلى السماء سما محمد جبريل قال له تقدم الله والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم الله والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم الله صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم الله
وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الله صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة، وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، واحينا مستمسكا بطاعته ومحبته، وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها، وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول ما ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفد علينا ببركاته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله، واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا، أذقنا برد عفوك والعافية وهون كل مطلوب علينا، فإنا لا نعول في مهم ألمنا بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب، ولكن إذا ضاقت وكنت لها كمينا. وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين، كذا آل وأصحاب الكرام ومن والاهم والتابعين. يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد، يا إلهي بحقه جد بلطفك يا جواد، يا إلهي بحقه آتنا السؤل والمراد، حصل القصد والمراد، وصف الوقت والوداد، وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد. عن غرامي ولوعتي لا تحركني في الملام، ذاك ديني وملتي ذاك لغايات المرام، محنتي فيه لذتي سلوتي للهوى حرام، ما فتنتم كفتنتي سددوني بلا كلام. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mantir pada bisa amolatan kapi. Amin. Hadirin, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti nika adabu bahwa Abu Lahab macading Nabi Muhammad nika khuffifa anhul adzab kulla yaumil itsnain. Abu Lahab nika pen hari Senin para Rabu siksana paringan bi Allah. Me paringan Abu Lahab toman seneng bekto lahir Nabi Muhammad. Anapa mak seneng? Polan selahir ni kalake, polan bini-bini seneng Abu Lahab. Gara-gara seneng bekto lahir akhirnya suai bapah imerti kaki. Kaki merti ke suai bah, suai bani ke budang.
cek sing ngemangkin pembantu nah bebas aki gara-gara seneng Abu Lahab kak dinto para rabu sampuna Suwaibah mertika aki Suwaibah entar kata lemah Sayyidatuna Aminah sampai Nabi Muhammad sempat nyosodek ke Siti Suwaibah mangkana Abu Lahab ni ke setiap hari Senin ben malam Senin maki masuk neraka tak panas pada ben orang lain orang saya masuk neraka lain nak panas kapi Abu Lahab ngangak kokoh. Bahkan bulan-bulan ini keluar aing Abu Lahab. Bisa cop-cop keluar aing. Selain arjeng, selain lapar. Abu Lahab tak arjeng, Abu Lahab tak lapar. Mak bisa nyocop aing di bulan-bulan. Aing susu naswai besedah erbi Nabi Muhammad ikan te ke Abu Lahab iswarga pada Rabu. Padahal Abu Lahab ni kening sakalian karun. Seh akorban waktu lahir Nabi Muhammad suai be martika aki. Pulan andi perasaan bunga. Pah pada remaring peltong 7 tahun amoludan. Cang siapa sih tak swarga. Swarga kepi sampean budian. Kora molot cek karwamin. Amolot masalah keng urusan eparaja tak eparaja ni kebeni masalah beni urusan kak sepenting amolot cek cungecungan tapi cek repot makin cek ibun temor tu tukang bitung ngececen juga aja ajo al mukarrom ajo saya lihat ben CCTV juga deki kapan molot tanggal segami tanya aki aja kon sapan sih kita amolot le kari kebelu kak kon kak misnaji hilo kon kak Salihuddin kita kon bukmis nati hilo ku tak ibu cakap video apal juga ya terkadang bodoh pak ben laki na cocok kia bodi sida ya kia makin laki na tapi bengkalan kak menikan tolok ngocak pulan saya ada banyak ngak nikah kan mon saya amolotan tepak kasih melarat pah anang saya pakaunjengan kakek cong kaunjengan kakek pak engkau kenyang ya ada anak yang tara kerja pada Rabu benintar macah cece nilar poler kapi karo tempo na asara akalan nase eselere pajalan apuh makai sambil maco salawat ki sempat milih cukup sejak rajaan ya Nabi salam alai kapan kene pajalan pan tepak kasih raja pahisa bak jedeng TV deh ya jalan anak-anak pengalaman deh kok siapa sih debu pengalaman ki guru suruh mulai kada pengalaman ke As'ad Samsul Arifin pada Rabu teman katamoyan kedua tamu ya abareng kapan ngatur lagi undangan ternyata bektona pada abareng dia keng sisitung ni ketepak kareng melarat sisitung tepak kasih soki ke As'ad Samsul Arifin entar kasih melarat sesoki tak yentar ya muncul tepak kagula kan sesoki bentar ya Sakadip tu si bisa pada pak kurang lebih nanya. Leken kulanya kubuk tabuk biar. Kula para Rabu napa boleh keng urusan ni berli. Pak kale pengajian tak isong gemi pak kale kak. Pak kale. Tan gula manglo punten adente punten minta punten mulai gula ken ngalkal dina re gula. Sampai 2 hari pekun kira pekeran gula kan. Apa keng tepak ke supir daya apa. Cak gelap ni. Apa keng yetes dia aja. Pada Rabu, ke As'ad Samsul Arifin entar kasih melarat sesok kita yang tadi cek bekton apa dengan kutu pilih situ. Periksaan bi kiai, mak entar kasih melarat sambian kiai. Si melarat nih kasih bedakin acara setahun selong mulong cek pun ke As'ad. Nih kamu sampai acara tak yang tadi bi kulo tak kira bisa aku buat acara boleh nih kah. Sesoki ni kamang kena cara nagagal leku amulutan boleh ni ke. Jadi ni kaki As'ad Samsul Arifin sakading to Nabi Muhammad idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad mun yonceng ring melarat tuli mangkat para Rabu. Abu mun kula ben sambian mun tepak kasih melarat anak ang saya pantar. Mun tepak kasih soki ya Allah cek oncengan kol situng kol 12 bini nilai cek kon ka tuan. Apa le? Ini sama tak mataan apal juga rajin amban jo si mataan ikon cisapaan apal jo tak percaya tanya aki mengkono biasanya sing mataan ikon sapan lha iku tak apal jo laki na dateng ni bebag bon bakul apu arepu beni keng ede keng mitung berenana kelekung tar ke pasar titi sa pasar saya kerasan le kon kak tuan rajaan tahun saben iku
Arah apa buk? Haram setia adanya letek kai kok. Tahu lede iya buk. Amolotan kincak cungan-cungan para rabu. Bani untuk tatangke untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampian amolotan mampu ngunceng seket, cek maksa ngunceng 100. Takok sertifikat nang kin nginep ke BMT. Tiga biasa mungkin nang di atang tautang tak usah sampian. Mampu ngunceng 20, tak apa-apa molotan 20 orang kak. Tak apa-apa. Bugula mun 20 tak mampu ya mun kalema ni ka macam biasa. Lo apa kalema pada molotan. Lah ngunceng macedi penakan parbisan kan nyaman berkata keluar sekali ruang. Tak benapa. Tak mampu sampean amolotan, tak mampu, kun tak mampu mi amolotan cek seekakan kitang tautang. Mun tak mampu tak usah amolotan kak. Mun tak mampu tak usah apa autang, tak usah mungkin ki autang aja amolotan sampean. Nabi Muhammad nikah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Laqad ja'akum ongku datang kum dak sampean kapi rasulun pasera utusan min anfusikum. Utusan ini dari jenis sampean manusia juga. Azizun alaihi berak ke Nabi Muhammad, susah ke Nabi Muhammad, ruwet ke Nabi Muhammad, ma'anittum. Kenapa seekor ruwet bi sampian? Mun sampian ruwet Nabi Muhammad norok ruwet saking dari belas Nabi Muhammad. Sampian saya amolotan king trauma bunga Nabi Muhammad. King sampai tang tautang para rabu. Nabi Muhammad ni keruwet ngatelak ruwet tampian sedeke tang tautang. Tikel pernah tak mampu amolot tak usah amolot. Cara nah tangkel 12 tore pasompak ke masjid le. Kok benda kita bisa amolotan mayu ke masjid entar kecocokan amolotan di masjid tak penapa apa sih beda Roma ya kibah beda nyior ke masjid boleh nah ngibah samangka jadi porop kok lemon sampean makat ngibah nyior kan keng burung saya berkir kamu deh ya ban boleh kan pakun sesanik kakak. Oh cai nak mun anang 12 jumole tak bengi bocek seltek ko pingata entos. Adule mate molole salak jo iko. Kakek. Pengalaman. Tikel molotan ke masjid tak apa pada Rabu. Punten, cek sampai tang tautang. Pala mampu 20, tak usah para aja tikel. Ya keng mun sampean mampu para aja. Cek pakai ni tekok pesen nabi rap-rap. Saya mampu para aja ya para aja. Saya tak mampu tikel tak usah para aja mungkin kita tahu tangah. Takut kasor beje naik dokar acara naraja oleh nabang mekar. Jadi kita ya napa ubah bangkir tetap mungkin. Tikel sepentinglah amolotan para rabu. Sepentinglah amolotan cek sampai atang tautang. Tapi kan repot makin tatangke. Jadi pakuak ambil tatangke mun pah tanggung jangan tak depak dek sejak di desa depak dek na tikel kak cek jengaja mengurukeng untuk masalah molotan nikah ku lekuk menekin tang tautang merena acara kareo tang tatang kerukeng nyeroi billahi tak kira nolongi majero tang ambian ji ya pahipaku aku tak rasa ni bik tetangga jangan terlalu takut sama culut tetangga ambian makai lakuan apa ni tak kira cocok kepi ke kalau tetangga ni pabecek ambian tak kira cocok bagus sih tak bisa cocok kepi kak Lukman Hakim tu mana debu ke putra na cong kakek cek ngarep ridong manusia tak kira libur kapi ke kakek maki ala kuah apa tak kira cocok kapi orang pakun beda si becik kakek tak barjaja mayu norongko ngalak ceren Lukman Hakim pah anang suruh numpak kakek cong engkau si nonton tonton kiba kalau kan tu ni kak depak kalau nawi kocak bi orang keng pah budu apa benti bing nyeklak babang si penonton ni kok taklah salah cong Toron cong kok sinumpak, bapang sinumpak putra ni saya penonton, jodoh kalau, aku udah bak kalau, tegepok benoreng, kok cak boleh, njak ni tiring tuan aja numpak ke TV, nangi penonton ni beboy kok, salah cong kok, ongke dan nak cong, ongke Lukman Hakim, ongke putra na ongke, dah bak cemanis lau, dah bak cemanis, tegepok benoreng, kok cak boleh, njak king de otak kau ring dengar ay kok, cak le ceren ngak je tumpak kedua ye, kelero boleh cong. Toron belum maju cong, toron pada Rabu. Bapang toron, putra na toron. Itu nonton ke tembok di Cemanis. Para ada bakal masjid sotok, tegepok benoreng, kok cak boleh. Kilo ring ngarai. Aning ngibaceran, aning tak etompak tonton. Ndak remah cong, tak lagi lero boleh cong. Mayu nyari kelia cong, pekol pecerin narek. Tapi sama kita remah pakun klero kak. Mak kita remah pakun lopot. Makan capun ulama.
wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin ainas sukhti tubdil masawiya. Tatang ke sebeci kasampian para rabu make laku na sampian bener pakun salah mun ate na becik sa anilay make bener salah kabeh tapi saking mun ate seneng make salah pakun ebela Tito terkadang bener ben salah bener dari laku na gula ben sampian tapi tergantung ati na tatangga sa anilay. Maka na uwat-uwat kalaban tatangga imsi fi tariqillah wala tubali ahada fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Jangan pedulikan orang lain sepenting jalan na sampian cocok kalaban syariat. Setiap orang pasti bersebeci pasti berselebur tak kira beci kapi tak kira libur kapi. Mulai di kantor upload status mohon maaf aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Nih. Hah? Enggak tangbi ini minta ulang dia. Itu mojok nih KM sini kulit antar gitu. Kartu pak kamu subuh buyutan. Orang keboleh ciburung. Reken cimano kok deh. Tuan rumah, mun ngonceng gula boleh ini kejak begintar gula ku nih. Ini belandung kadung kari masuk gitu. Temu di luar jangan gula beli boleh. Lepen terberkat develogi masuk. Jatuh oleh gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sepenting lah amulut dan menteri terima amulut nagapi tegi. Tuan rumah makin saya bedaki acara agak dinto pada Rabu banyak biaya saya keluar dari kantin Nabi Allah. Amin. Ajunan sedekani haji tuan rumah acara ini kesukses gara-gara ajunan hadir gak kanto. Khalil Yasin tak datang banyak kiai saya Abu Dabuh. Keng mun ajunan tadi entar gula makin depak lo akan temun ketibi jangan gula beres kak iki. Jadi acara makin ini kesukses gara-gara ajunan Rabu kak kanto. Semoga ajunan pada teka hajat. Semoga ajunan pada teti orang sebecerah. Saya pun gelak menterki pada depak ke Mekah Madinah. Benih kalau depak terhaji ya kak iki. Malah tak haji manuk kapi iki. Nah, hanya nyanyi. Pola muncul ngebrudin keng tebak kangkok saja. Insaf gula makan. Ya, aku anak baik-baik gula makan. Pada bu, menter tak karwa bunga apolong itu nyeter bunga apolong ya akhirat budian. Terki masuk surga kepi budian. Mengana saya nggak metoro amun pian selamat gibe gula. Abolo itu muka belum tentu bulan saya ceramah masuk surga pada tak pangki yang mentir selamat kepi. Kan engki. Kiki mentir masuk surga kepi. Amin. Tapi makin saya ceramah belum tentu pas selamat. Pada tak itu mojak gula saya masuk neraka sambian masuk surga kepi. Siapa amin je? Rekan kau apa foto nabi TV anda ya? Bisa saja aku masuk neraka dan ke surga. Amin kok. La haula wala quwata illa billah. Harap cak ngocak daripada selamat. Bisa saja aku ke neraka dan ke surga. Amin kok. Harap ini tak yobar pantun di mobil gila kok. Oh tepak kering apa peltong di pacek sar. Daripada berselamat kapi. Segak ditoh, saya bisa pada pak. Korang lebih nanya on sepora. Korang, ya bisa nguncang boleh kan? Kenapa? Oh ada ente Isa. Saya rasa dibuat tambahan lagi ibu. Maju kada. Minta tambah berempat jam tadi korang maju saya dibuat. Hari mulai ada lu asal mendek keben kok deki jemari. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepora sampai kerja daripada manfaat sana sampai kerja iki. Ben semoga pada bisa amolotan dia pun ki buruh. Tak usah cunget-cungan sepenting lah amolotan niat nampak aki kebungaan
ben amul jaki Nabi Muhammad. Urusan didik banyak dapat yang kemampuan beng sebeng manusia ini kemampuan tak ada pada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.